Piramaina. Pakanawalu, Rina Baknain, Tuk Pakananan Mutulwin, Rina, Limanan Maruin. A film current International Bible Society. Diet ba diet pan werweran tanginanga Yerusalem diet porwai merkoine we upa urakum tam taman. Filipo iwan un rataman irong Samaria may warawai un Karisto. Meba a tara diet polongoro anuna pirpir. Madiet babo a kumnana kakayani pami. Dia nem akiti kupi diet bolongoroi. Ilu iro kuwa akum tabaran may walangalanga pa a mongoroba a penpenin diet timat. Ramwane tanga matira ayana Simon. Atene pam hura-hura. Ma atara Samaria dia lana kakayan ura komu naba ipam pami. May pirwangala akit pai na matara-tara. Ma atara rap akum tadaru marakum hiba na tara. Dia rap dia rui ma dia piriunina. Amwanami pamakoto dek-dekin God. Dek-dek badi watungin na ngalakit. Ma dia lana volongoro wakaki. Matanga na mugaut bay dia lana kakayan ura nuna kum pinapam na ura-ura. Yang piritam, pariurian Yesu. Yakumi, diet nur ura koina wewo ba Filipo I warawai mai. Ura matan itu anun God, ma urayan Yesu Karsito. Simonut kai I nur, ma ba dia bapitai sotai, I murmur liklikina Filipo. Pasimon I babo kumutnana kakayan I pami, I kakayan akit. Kumapostolo inang Yerusalem. Diet bolongoro na atara Samarekai dia teram ura pirpiranun God. Yo, dia tulawa Petro ma Yohanes karom diet. Badiarwan pat, jar araring un diet kupidin, tabara diet maratakadona nyon. Mapa ikiut bay un tekon diet. Di bapitai sota diet ku urayara tadaru Yesu. Madiar ungalimandiar na teon diet. Madi tabara diet maraga maratakadona nyon. Basimon ibaboy ba di tabara diet maratakadona nyon. Badiar ungalimandiar na teu uratara. Ilota amani karom diar, may pirina. Tarta dek-dek matang. Kupi ba ang ungalimang na teunte din tabaray maratakadona nyon. Peteroy piritana na. Woi maranumani murawirwa. Baunukin na unkula wetabar anun God maramani. Panum tatini ba tapakana uru nami. Mapay takado in balam. Unuk puku koronum akay na mga manganmi. Maun araring karom matadaru. Kadukin mari wui mapain balu akay na nukim. In bala miteng mara akay na nem-nem, ma akay na mga niwi ako tawi. Murararingun niyaw, kupi koku taut na, korokumut nami, murwatung tay nuan patun niyaw. Badiara weupo kapatao urakumut na ba tadaru ipami diar bantalili baletu nanga Yerusalem. Mabadiarwan, diar borwai wan marakoine weupo un mongorona taman urapapar Samaria. Hangelo anura tadaru ipiritan Pilipona. Untur, maunwan urong uramatana tobar kupakapi tanga Yerusalem urong kasa. Akapi baywana bual. Yo, Pilipoy tur, maywan majar betero maramwana tangirong Etiop. Ngalan na tinababoro na anura kandake. Atabon ba amukmuga anura tara Etiop. Amwanami iwanu nanga Yerusalem may lotu karom God. Mami iwan talili balet makupanuna taman. May luka bukanura prophet Isaiah. Ma takadon nyo ni piritan Pilipona. Wan merawai karomi, memurawai urwan-wan. Ma Pilipoy velulu karomi. May walongro amwanama iluklu kabuka anura prophet Isaiah. Ukapaw turut nami lukluki. Ang nunuray lalaway. Bapatay pirpalay karomyaw. Mayaring Pilipo kupi in kakromi madiara kiungay.
Bea, akum pirpir na buktabu may luki. Di beni welar meresip kepidinak dokoy. Welar meresip ituru awan kromia bay gelay. Padi peto wirtai, padi bukedo naga gonuni. Petendetuna, maya rap nelang tang minrukan bol. Unho po yaw, a propet ipira pirpirmi unoy, unyaut ba teingen. Mapili poi turpapa pela kromi. Iwa poi ura koine weu pa unyesu. Turpai turabuk ba ate Etiopi luki. Baboy, adanim bia. Awa balet ma itur ba tayo kupi koku di bapitay soyaw? May turba ta kikinawinawan kupi intur. Yo, jarwan peri kupa danim mapili poi bapitay soy. Ba jarwan teto koro danim. Anyora tadaru ilowa pilipo. Ma te Ethiopia baboy belet ma. Yo, Iwan belet uranuna vinawan merengala na gaya. Pilipo kurong maya asato. Bay wan tanga matira. Ibarawai wan merkoine weupa urakum tam-taman tukut irong Kaisarea. Sauli nemi na inak doko akum tene nurnur. Iwan kuro memugana tene wetabar. Mayaringina. Timuta akum bukba ang loy urong Damasko. Dia timuta yuni lenbi. Baya berata te bay murmur karisito. Inalpayo na nga Jerusalem kupi in Karabus. Yo ba Iwan, may maraway Damasko, ang ngalan na kapa tanginanga uramawa, Iwan pat kakayan may bara-bara lilibat pay. Ibalangoro iningan ra ipiritana na. Saul. Saul. Awak kabina mau ba nakakayaw? Tadaro, woy. Yaw Yesu, bau ba nakakayaw? Untur, maunwan urong Damasko, madinwo po uyuraw baun pami. Tara bajet peur may, jet kakayan majet palangoro iningan ra, yakuma pajet bebot. Basoli pelaruin kiok matana, pay babolar pamatau na. Jetal ben-beni meku urong Damasko. May kimatira tulabong, ipulaku, mapaywangan, mapainim kay. Ra korotara na wawer ayana anania, ikirong Damasko, at tadaroy watay urabinabo. Anania, Daru, miutyaw. untur, maunwan urakapi, badi watungin at takado nakapi, maunweteri ura rumanun Yudas kup Saul, at tetaso, kurong yararing. Saul ibabaw manemi ura binabo, ayana Anania, irukaromi, mayunga rulimana na teo ni kupin babaw belet. Tadaru, yawa walongoro mongoro na pirpir uramwana ma. Bay ban nakaka num gom na taray nanga Jerusalem. Makum ngala na tenewe tabar karom God. Diet mulao tay, kupinal diet rakba diet lotu urayam. Mami, yawan pat min Damasko. Unwanku, mayawa pilagpay ko pianong tene pinapam. Inweo po urayang karomatara bawa kira tara Israel. Karoma kumking, makaromatara Israel kay. Mangwo po'y bain karyana mongoro na kinedi kurayang. Yo Anania Iwan, mayru kura ruma ba Sauli kiyay. Mayu nga rulimana na teo ni may pirina. Tenglik Saul.
Tedaro Yesu, ye bai turpat pa kromu yura kepi bawanurin. Ye utmi tulawaya urin kupiun bebobelet. Maunteng meretekedonan yon. Meraut na bai velar merekabelang na yan iketuk peri maut koraruin kiok matana, may bebo belet. Itur madipapitay soy, bayawangan pa apanina i dek-dek belet, so leki kinalik pa karo matara na wewer irong Damasco. May turpay maut kupi in waraway urakum rumanalotu anura tara Yudea. I waraway un Yesu baya anatun God. Hai, miutia mana mayakak doko dit badit loto krom Yesu inang Yerusalem. Iwan pa turin kupi inal pa bulung tatara. So li waraway, may piri na Yesu yau ta Karisto. Atara Yudea diet nuknukaki turanuna pir-pir mapadiet balu larpay. Bayara pemongoro nebung. Atara Yudea diet pepa kupi diet taak doko soul. Ura magema ura marum diet bababo kupi ura kumbabona ke ira taman. Kupi diet tahak dokoi. Yaku anuna kumnak na wer diet benpai. Madiet warira periway mereka ura pepara lip-lip na wat may veluluino. Basol yawan pati nanga Yerusalem, ivalari kupi in kikaro matara na wer. Yaku di burutana iku, mapadiat nur-nuruni na ya kai rakor tara na wer. Yaku Barnabas ben pai karo makum apostol, may upo dia na. Saul ya babota tadaru, may pir-pir may uranuna vinawan urong Damasco, mabaiki Damasco, iwaraway urayan Yesu mapay burut. Dia nur-nur maragamuni, yo, Soli kiungay maratara na nur-nur inanga Yerusalem, may pir-pir maut urayara tadaru, mapay burut. Ipir-pir maratara Yudea badiet pir-pir krik, may balu anundiat kum tinir, yaku madiet nem na akdokoy, ba akum tena nur-nur diet polangroy, diet beni urong Kaisaria, menemur diet tulaway urong Taso, nemur atara na nur-nur irong Yudea, Galilea, Samaria, diet kinamalmal, ma alotu idek-dek. Dia turur karo matadaru, ma atakadan nyo ni bedek-dek jet. Yo anilulukin jet itawa wan-wan. Ba Petro i wan-wan-wan, iwanut kai karo matara anun God irong lida. Matira ibarata para muana, ayana ainea, apan-panina imat, ivelar mawalu na kilala inepku urabana. Petro i pirina, hainea, Yesu Karistoy walang-walang apawi, tur, pipin pabam, maitur gagamaut. Jera bajet ki irong lida ma sarona, jet bebo amuanama, ma jet nuk puku karoma tadaru. Raten nur-nur ikirong yope, ayana tabita, diwatungi ura pir-pir krik ba dokas, ya pamta mongorona kekoy na pinapam, ma ateneve tabar karoma hiba na tara, ba Petro ikirong lida, dokas imat, bajet tagitai, jet poineptai unra kukura rumanate, bajet polongroy na Petro ikirong lida, dia tulawa ramuana karomi madiar aringina. Wan gagawrin karomiat, ba Petro iwan pat, yet ben pai unanga ura kukura rumanate, akumwala na tabon dia tang-tangi. Madiet wayata akumulina ba dokas ingi tadiet ba ilalaw nut bay. Petro itula periwa dia trap kora kukura rumama, ikibut keketaw, mayararing. Ibabo karoma tabon may mat, may pirina. Habita huntur. Yo tapi tay babopat, mabay babo Petro, ikimaut, itulawa limana mayala turpay, iwatapa akum tena nur-nur, ma akum wala na tabuan, may tulata tabita karom diet bayal lalawn. Aun nami kapa karom tararapi rong yope, mamongoro diet nur-nur karom tadaru. Petro ikikinelik pa yope karom ramuana ayana Simon, atene pamukna koro panira wewa gua. Irong Kaisaria, ramuana ayana Cornelio, yera mugmuga anuratara na vinayum tangirong Italy.
Cornelio mediara ba dia ki ura nuna rumah dia takum dobo na tene lotu ma dia turur krom God. Cornelio yara tene vetebar krom hiba na tara ma abungbung rapi yara ring krom God. Rabung na melura pura tului na pekana bung ibebo abinebo. Ibebo kapa-kapa angelo anun God. Cornelio, Sedaru, apa mah? anum kum niaring merenum kum tebar di tuan nanga kerom God. Media tur welar meraim na matana. Untulo wa tetara urong Yope. Kupi dia teben pa Simon, barayana kai Petero. Kurai kinan morana Simon. Atena pampa mutna kora penir wewa gua. Anuna rumah itur marwai na kono. Ba angelo mai pipir kromi yawan. Cornelio wata parudi kora nuna kum tultul. Maradowo na tenelo tu kora nuna tara na binayum. Iwo po ditul ura kumut narami. May tulawa ditul urong Yope. Urabung namur ditulwan. Maba ditul marawa Yope. Peteroy kata to unang nete ura ruma. Kupi nararing. Imolo may nem na bangan. Maba di pamtogono baya una. Ibabo abinabo. Ibabo pa amaway tapapa. Maraut na velar maraina malu. Badi pampa wat na titine maditara pari karomi. Narumoni alaur mangana wewa ko marakumpi kakai. Iningan rai pirina. Petro, tur, akdoko diet, maunan diet. Petro pirina, tedaru, petemulu, payawan tatau na ba idur na matam. May balui bale na, au na ba godi ba gom tai, koku watungi ba adur na. Di pami velar matulapakan, namur di hal tatopai belet. Banuk-nukin Petro ilak-lagon bay ura kukurai rabina bomi. Atula mwanda ba Cornelio itula wa ditul. Ditula veteri pa aruma anun Simon. Mami ditul turu ura babonaka. Ba Petro inuk-nukut bay ura binabo atakadon nioni peritanana. Belongoroy, tulamwana ditulbat pupui, untur, panperi, kokunuk-nuk mongmongoro, unwan, mumateweur, mayaut, yau tulawa ditul urin. Miutiaw ma mutul bat-bat kupiaw. Aw ma mutul bat kupiaw ni. Cornelio amuk muga anu retara na winayum. Itulawa mitul. Yara tena tekado ma tena urur korom God. Angelo iwo potai na inwetula pa ui. Kupi inwelongoro anum tepirpir. Yo Petro iben ruk paditul. Bay kekepat Petro itur madietuan. Merakum tena nur-nur tanga yo pejet pe urungai madiet. Cornelio iben ungai pa akum kakuna. Merakum tep-tepana. Madiet kivalang pa Petro. Baye rabung bata avinawan nun Petro diet. Diet wan patirong Kaisaria. Cornelio ipuka peritaw nararuk kakina. Untur, yaw kaya mwanaku. Petro iruk taw mongoro na tara kura diet akiungay. Mak nunuri na itabu ba miat akum teyu daya miat aki ungay mate bawakir ateyu daya. Yakumi God ya wayata yaw na koku yaw piri unte na idur na matan God. Biya kabina ba payaw patut ba diwetula kupiaw urin. Aw ma matwetula kupiaw ni. Yawa nabung bata anung nyaring ura pakan nabung lenmi. Untulin pakan nabung ura malurap. Yaba bora mana imong maramalu bay bara-bara akit. Iwan pat kaken krom yaw may piri. Cornelio. God di bolong orang num nyaring, manum kumet barap korom iban tara ya nunurai. Unmet tula orang Yope, madimben pa Simon bariana kay Petro. Kurai kinan Simon atin na pampamut na koro punirwe ogwa, bay kimeraway na kono. Yo, yabe tula gamut kupuy, ikonakit bawa rin. Yo, kuri miya rak miya kinimatan God, kupi miya tolong ro pipirap, ba tadari pirtay tam, kupiu no pomiato ni. Yaw nunuray na. Aku muna tararap dit welar ko na matan God. Igayaw ra tararap. Badit urur kromi madit pam at takado na mga mangan. Mat nunuray na God ya tarwa anu na pirpir krom atara Israel. Ya akoy na wewa ura malmal kabina unye sukar sito at daru anu ra tararap. Mak nunur aku mukna by one part irong Israel. Turpai irong Galilea.
Mak nunuray na God ia tarta at tekadonan yon meredek-dek kerom Yesu at te Nasaret. Ipam akoy na pinapam, maiwalangan padiet ki uran nagagon anun satan. Ipami kabina ma God ikiungay may. Mamiat akum tenawew po ura kumu na ba miat paboy na ipampami. Mayaba di akwatay ura bolo, God iwaturpay belet korominat ura wetu labung. Mayawayatay kerom atara. Wakir kerom matararap, kerom diet ba God ia pilak muga ta diet kupi diet tababoy. Miat ba miat wangan mamiat inim ungay may ba ilalaun pat belet korominat. Maitulawa miat kupi miat waraway kerom matara. Na yaut ma God ia pilak pay kupi intena nagagon anun diet ba diet lalaun ma diet kay ba diet tamat. Akum propet rap diet pirpir un Yesu. Na ia ba inurnuruni din unawa anun akum akay na mengemengan. Bai pirpirut bai tekadonan yon ni wan peri taun jet rap. Akum tiana nurur ba jet peur me Petro jet kekayen. Ba God ditarut kaya tekadonan yon koromatara ba bukira tara yude. Ma jet polongoro jet. Ba jet pirpir mara alaur mangana pirpir. Ma jet pirwalau pa God. Pate inturbat larpa diet mi koropala. Kupi koku di bapitai so diet. Ma tekadonan yon ikiun diet belar ma ikiun dat. Iyo, ivetula kupidin bapitai soje tu rayan Yesu Karisto. Menemur dia taring Petro ba inki kumun korom dia tekabanabung. Apostolo merekum tene nur irong Yudea. Dia polong roy na atara ba bekira tara Yudea dia nur. Ba Petro wanpat. Dia ba dia nemina din pokok kikila kum tene nurap. Jet wenga ngarmay. Uru koromatara ba pedi pokok kikil jet. Mauungan ungay medjet. Peteroy wopo kapa dia tura kumu nara baywan pat. Bayaw ki uru taman yope, yaw araring, mayaw bobo abinabo. Yaw bobo raw na iwelar maray nangala na malu badi pampawat na titina maditar apari tanginanga uramaw kromyaw. Bayaw bobo na rumah, yaw bobo akum wewagwa. Diet ba dilana wagwa diet marakum lomlomina, ma diet ba diet kakaka marakum pikakay. Yaw walang oro iningan ra ipiritang na, Petro, untur, unak doko diet mau nandiet. Mayaw pirina, daru, patemulu, payawanta tu na bay dur na matam, bay tabu kromiat atara Yudaya. Mainingan ratangin nga uramawa ipiri belet na. Aut na ba God iwagom-gom tay. Koku uwatungi ba adur na. Di pami welar matulapakan. Madial tetopay belet unang uramawa. Urapakan na bungut ma. Tulamwana ba ditulawa ditul tangirong kay serya dituluan pat. Matekadonon yon iwapayaw kupi ang wewur maditul. Makoku yaw nuknuk mangoro uni. Nom na mwana kay mi akum tena nurnur, miat weur maditul, mamiat ruk ura ruma anun Cornelio. Iwu pumiat na ibabo angelo iwan pat ura nuna ruma may pirina. Unwetula urong yope kupi din ben pa Simon, barayan na kay Petro. Mainwo po wuy unta kumpirpir ba inwalaun uy ungay madiet rap ba diet ki ura num ruma. Bayaw turpa pirpir at tekadonan yon ikiun diet. Belar ma ipami undat na muga. Mayaw nukpa a pirpir anu retadaru bay pirina. Yohanes si baptay so marapala. Manamur din baptay so mat maratekadon yon. Ko dia tarta a wetabar tandiet. Belar ma ya tartay tandat. Badat nurnur uretadaru Yesu Karsito. Maway na mga namuana yaw ba ang turbat God. Yodi ngokor wengangar mediet pirwalau pago lenbi. Godi pamta akapiku diet bawo kir atara yudi kai diet nuk puku mediet telelaung. Atara nur badit wan werweran tanginanga Yerusalem kabina ba atara diet pet ne bilbilun diet nemur tara minatin Stefano. Diet wan urong uro pepar ponika alolo kiproma Antioquia. Diet weu puku karoma tara yudaya ura koine weu pun Yesu. Yakura kum tene nur tangirong kiproma kirene. Dia tuan patirong Antioquia, media tua pua atara ba wakira atara Yudea ura koine weu pua ura tadaru Yesu.
Dek-dek kira terdaru i kiun diet ba diet wewu po mongoro akit diet nur-nur ma diet nuk puku. Ba atara nur-nur inang Yerusalem diet tolongoro pir-pirmi. Dia tuluwa Barnabas urong Antioquia. Bai wan pat may bebo marmari anun got bai pepamun diet. Igaya may badek-dek diet kupi diet tetur dek-dek ura nur-nur merenun diet lelaun rap kroma tedaru. Barnabas yera koina muana iteng mere tekedonenyon mere nur-nur. Memongoro netara diet nuk puku kroma tedaru. Namur Barnabas iwan urong taso, kupi in bat kupsol. Baye bat pai, iben pai urong Antioquia. Rakudulana kilale diar ki ungai meretara na nur-nur merong, madiar wer mongoro netara. Telekura pekana bung madi watung etara na wer irong Antioquia na akumte Karisto. Uro kilale ma, rakum profet diet wan tanginanga Yerusalem urong Antioquia. Rakon diet ayana Hagabo, itur. Maura dek-dek kira tekedonen ni weu pemuga tau ura ngalana minolo ba in mononga kum tam-taman ra. Minolo mi iwan pat ura kilala ba Claudio inagagon irong Rom. Ma atarana wer diet nagagon pai na diet trap diet tewete bar welar merenun diet kum wuwung kroma kum tarana nur-nur ba diet ki Yudea. Ma Barnabas masol diar loy kroma kum mukmuga korolotu inanga Yerusalem. Ura kumbung-bung ma King Herodes si bana kakaratara korotara na nur-nur. Ivetula taun Yakobo ten Yohanes kupi dinak dokowai merain liwan na bineyum. Bai baboy ba tara Yudea dia gaya ura minatin Yakobo. Yo, yalpa bulung Petro unrabong naliwan koro kumbung-bung na lukara na bread ba patay isuni. Bai hal pa Petro iwaruk tay ura rumah na karabus. Mawat na kikil na tara na vinayum diat baboroy wadik unrara kikil. Herodes inemi kupi in beni kupi di nagagoni na matara-tara ba alukara na vanlikay yarap. Ba Petroy karabu sekum tara na nur-nura padiak ngom mereniaring krom goduni. Uram-marum na muga tarabung ba Herodes in ben pa Petro kupa nagagon. Petro inep taon naliwan na rarute na vinayum. Dia tadota arulimana meresen. Angelo anura tadaru iwan pat kekayan kromi. Turgaga. Mereseni tepela kora rulimana. Unmong pa, monong pa numrusu. Un burung bat pawi maranumi na malu, maun murmuriaw. Peteroy nukina out nami angeloy pami. Wakira ling tetunaina. Inukina ibebo binaboku. Jarwana kitwa amugana tena babora. Maweru di bulung. Nemu jarwan pat ura balbala naen. Badi perperiuni unetaman. Badi artur matira. Balbala ti tepapaku. Majar peri. Badi arwan pat ura wenwa ba akapima iwan weranyai. Angelo ipenai maut. Nuk-nukin Petro ikapa meragam.
Yau nunure na atadaru itulaw anu na angelo. Maiwalang payaw koraliman Herodes. Makoratara Yudaya. Iwan ku peruma anun Maria, anan Yohanes barayana kai Marko, mongoro dia kiu ngai macira, dia tararing. Bape teroi pipidi kura belbelat, ratul tulne taurara, ayana roda, iwelilu kupi in bebo a belbelat. Bai volongoro lele pa iningan Petero, igaya, mauranuna gaya, pai papa ma ivelulu talili belet. Petero krim aku itur tahu na buno naka. Ulawai, ulonglong. Ling tetunaut, miutia na taman, madiat pirena. Kanapi anu na angelo dukma, yakuma Petero ipipidikut bai. Mabadiat papa arai, diat beboy meragam, madiat kekayanuni. Mai turba diat meralimana, kupi diat kiwawon, mai wopo diat batadaru ibena peri lelawai pai kora rumah na kerebus. Mata wopo Yakobo marakum tetenglik-lik. Mai wan kon diat kupratamaningen. Kurumalana akum tenevineum di bat ku Petero ma anuk-nukin diat ilag-lagon ba kuramawai. Ba Herodes ivolongoroi na paiki ma ura kerebus. Ivetula kupi din bat kupi, yaku pediat bat pai. Namur Herodes iban tangirong Yudea urong Kaisaria. Ikan-kan koro metara tanga Tiro Mesidon. Atara koro rutaman majit wanungai kupi dia teharingi ku pemal-mal. Madia lelaun ku meraut na nevinengan koro pepar anura King Herodes. Madia tue meramuga meblasto. Atena babaura anura King. Mai warau dia kupi dia tebabo a King. Yo, urabung ba Herodes ikubutai tandiet. Imong pa merakumalu na King. Mai kitau ura kiki na King. Mai pir-pir koro matara. Ai, ini ngan ragodut mi, mewakili mana? Ura pekana bungut ma, angelo anura tadaru iumi. Kabina ma pai pirwalau pagod. Ma akum kaririu diet ana panina, mai mat. Ma a pirpira nun godi tawa. Mai wan werweran un mongoro na taman. Basol ma Barnabas jar warapu nun jar pinapam inanga Yerusalem. Jar wan telili belet urong Antioquia. Jar ben pa Yohanes, ye ba ayana kai Marko, maditul weur. Akum poropet merakum tenebewer korotara nur Antioquia. Bia akum yandiet. Barnabas, Simeon barayana kai Niger, Lukio ate Kirene, Sol ma Manaen, ye ba diwagwa ngai jar ma Herodes. Badi lotu madiet wewel, atakedone nyoni pirina. Muate pilak ta Barnabas ma Saul, upa pinapam baya wata pediar kupi. Namur dia tunga kum liman dia na teon diar, ma dia tulawa diar. Atakadonan yoni tulawa diar urong Seleukia, ma diar kaura parau urong lolo Kipro. Irong Salami, jar warawai merepir-pira nun God. Ura kum rumah na lotu anura tara Yudea, ditul ma Yohanes, ditul wantel telili ura loloma, tu kirong papo. Jar wan tau un ramuana, ayana bari Yesu. Jera te Yudea, divatungi ba Helima, aku kuraina na tena pamura-ura. Mukmuga koro loloma, ayana ma Sergio Paulo. Tena manana, iwetula pa Barnabas ma Sol ma inem na bolongoro apir-pira nun God. Yaku elimay turbat jar, mapainemi na mukmuga inur-nur. Sol diwatungi kay ba Paulo, iteng maratakadon na nyon may piri. Uy, anatun satan. Uy, baru rakum takadon na mga manganrap. Uyuteng marakum alawur manganawar-waruga marakum mawagu. Unangayan mo ungo koronum kumangamangan ba upukuliklikina at akadona kapi anurata daru. Mariwu tanakagon anurata daru inwan pat kromoy. Amatamin pula iwan paud, mapaun baboka pa irin maget. Pakana bungut ma agawul maraboboto iwan pat kromi. Ba amukmuga ma ibabo awun nami iwan pat inur-nur ma ikakayan urawawer urata daru. Paulo ditul,
Ditul kau ura parau tanga matira urong Perge, ura papar Pampila, ma Yohanes iwan pakondiar matira, ma iwan telili baletu nanga Yerusalem. Jarwan tanga matira, majarwan patirong Antioquia ura papar Pisidia. Ura bungsa ba jaru kura rumanelotu anura tara Yudaya. Badia lukta akumpir-pir nun Moses merakum propet. Akumuk muga dia tuwe tulak karom diar. Aruta temiak. Ba tapir-pir na wadak de kurakupi mura wopo ataraw ni. Mura pir-pir ku uni. Muat tatara Israel, ma muat tatara ingen kai, ba muat lotu krom God, muat walong royal. A God anu miat tatara Israel, ipilag pa akum teptebu miat, may bubure pa diet, badit kirong ay Egipto, may benapuri pa diet, meredek-dek hina. Unwat na noy na kilala, badit kiurubil na wanwa, imadekwan nun diet kumangamangan. Mabayaw umuwit na buna tara, badit kirong kanan, itarta pia kanan kupi anun diet tatara Israel. Akumut narap mi, di pami na balanwat na maram lima na noy na kilala. Namur God iyong tatakum tenanagagon kupi di tamuga diet. May tukur prophet Samuel. Namur di taring kupta king. Magod di tarta Saul krom diet. Ma Saul inagagon diet wat nanoy na kilala. Saul na tunkis ang mwana korabu na tara Benjamin. Bagod irakan wa Saul. Namur yung ta David kupin king. May piriw nina. Yaw bobo David anatun Yese. Amwana mi welar merenuk king min pamrap akumut na bayaw nemi. Makorbu na tara nun David, godi tarwa tenewalaw Yesu krom tara Israel, welar merenun na waweliman. Namuga tara winawan pata nun Yesu, Yohanes na tenebaptaiso, iwaraway krom tara Israel rap, uranuk puku merebaptaiso. Ipirina, matnukina yawoy, ya wakiri ba muat kikiwalang kupi, ia bahay murmurtang, ingala, mayaw-yaw kinalika kitana. Akum tatengliklik, abuna tara nun Abraham, mamuat tara ingen kaya, bamuat lotu krom God, dia tarwo pirpir na urwalaon mi krom dat. Diet ba diet ki Jerusalem, ungay maranun diet kumukmuga, padiet babolelay na Yesu ya atena walaon, mapadiet nunurelele akum pirpir, ba akum propet ditatimutay. Yaku bari tamulaw ta Yesu kupi inmat, dit pamot pa apirpir anurakum propet. Prit bat pata akay na ba Yesu inwiruaw ni. Yaku dit taring Pilato kupi intarta Yesu kupi dinak dokoy. Badita pamot rapta akum pirpir badita timutayo ni, dit pala apariway korobolo, madit po inep tayo rubabang na minat. Yaku God iwadur pay bled korominat, mamungoron na bungbung, diet banamuga diet weur may tangirong Galileo nanga Jerusalem diet boboboy mami diet weu po ni kromatara Israel ako'y na weu po lenbi weliman ba God iya tartay kromanundat punatara tanga namuga mi iya pamot pay kromdat bay watur pablet Yesu dia timutay uruweru kele-kele lenbi uy natunglik mamiyaw tamam God iwatur pay Yesu krominat mapainwan taliliblet makupatung na minat mapain mereng, God ipirilen bi. Ako'y naut na baya waweli man tao ni krom David ang wadan mat may. Out na mi gom-gom, may nuan patling titunaut. May apirtay kay na, kauntartanum gom-gom na tul-tul kupin mereng. David ipamrapa anem-nem manun God uranuna kumbung-bung na lalaon. Namuri mat, madipunang tay ungay merakum teb-tebuna, mapaninay mereng. Yaku ya ba God iwaturpay korominat, pay mereng. Akum tetenglik-lik, mata nunuray na Yesu iwanpad kupi inunawa anumuat pumakay ng mga mangan. Ang nagagono nun Moses, pay nunalaro anumuat pumakay ng mga mangan. Kupi dinwatong muat na akum tenatakado. Yaku diet rap ba diet nurnurun Yesu, dinwatong diet na akum tenatakado. Muat ababaw ramuat, kaduk akumut na ba,
Akum propet di tapir-pir tau ni inot maun muat. Jet pirina, boboy, mata kum tena pir bulbul. Mata kekayen, mamuata wirua. Ma ang pamraut na urun muat pumbung-bung na lalaon. Batain mo pumat, urut na mang pami, pain muata nur-nurut uni. Badiar peri, dia tarik diar na urabung sabat nemur diar pir-pir belet kerom diet. Ba atare diet panveran mongoron te Yudea ma atare ingen kai. Ba diet rukura lotu Yudea, diet murmur diar. Diar wedek-dek diet, kupi diet tetur dek-dek ura marmari anun God. Urabung sabat nemur, merawai ba diet rap tanga ura taman ma diet wanpat. Kupi diet tevolongoro pir-pir anun God. Ba akum te Yudea diet bebo atare. Anuk-nukin dia tiaka kerom diar. Madiat pukuku kumpir-pir ba pauloi pir-pir ni. Mira upana mugata pirpira nun gota mat. Yaku, ba pumat nem na bolongoroy ma pumat nem na lola laut takum. Yo, mira wan bulung koram matara ba wakir tara Yudea. Ma atadarui tulawa mirlenbi. Yaung taui kupi ui akapa kromatara ba wakir tara Yudea. Kupi un lower balaun kromatara urek rekan bualra. Ba tara ba wakir tara Yudea jet polongoroi. Jet gaya. Majet pirwalau pa pir-pir andur tedaru. Jet ba dia pilek pa jet ku pelelaun tekum jet nur-nur. Pir-pir andur tedaru iwan weruran urur peparap. Yaku akum te Yudea jet purpuron akum mukmugan tebuan ba jet urur kerom God. Ma akum mukmugan muanakai. Jet wakankan jet kupi jet tekankan kerom Paulo ma Barnabas. Ma jet lu wajar koronun jet pepar. Majar wanurong ikonion. Atara na wer jet teg mergaya meretekedonan yon.